Kaseng samla kher ramsong katonor shela hakashi tarik unai wing arhajar arpulai kalaraki ya kalingku sngi klat bandre pusau ukpa ka district council u reverend JJM Nichols Roy hakashnong kher ramsong katonor kabade kashnong trai balakha batba u reverend JJM Nichols Roy ulahe lasan ya kani kasngi kan mau burom las dang ya ka program daga jingbu sentiu ha umat sa jingkan mau ya uba joy hajasir Shelah po kajing alam jong presiden kaseng samla keram song katonor usamla McDonald pak sentiu haringkat kajing don lang ki nongkit kambat ki khot jong kaseng samla nang tala penbut sadaka program kerpang ka seminar halor kapang kajing embat kajing tray u Reverend JJM Nichols Roy ya kabala ai da u Reverend Dr. S. Khars Imli unong bishar bala shong that jong ka district council court ya ka seminar hakani kasngi la penyai da sekretari ka dorbar kher ramsong katunor Shri Consolar Lang Swet la yo ya ka jingkren pediang bat keren lingkot na i general secretary jong ka seng samla kher ramsong katunor usamla wante dor raji ki kendrem kilendan ki baladon ringkat hakan dikasni kilong uba HCM deputy secretary ka KHADC uba B Kharbamon superintendent KHADC nang tau acting wahadadar jong kasyala konfederasi u komen lightmon bat lapan chingan da kajinga senran jong kiri orang ba ki secretary care ki member jong kador bar shnong shela ringkat u secretary kador bar shnong shela uba Tobias Theodop nang ta uba kit shooting project manager SPVS hakajing don langki kena school na RKM secondary school shela bat kumjuru ki riu pat ba kinong kren hakani kasni kilapan pau bat kilapan kan mau ki kam ki bakrau ki ba u Reverend JJM Nichols Roy ulale na banta ka jat benriu khasi bat ki rit pa ya po kari India ki bala ay ya jingkren kot hakani kasni kilong iba RL Roy iba T Youth Born ex headman iba Tobias Theodop secretary dorbar shnong shela uba komen lightmon acting wahadadar uba Bandilang Kharbamon u superintendent KHADC uba HCM deputy secretary ke executive committee ke KHADC Nang tasa iba HCM ibalong deputy secretary joga district council nang pai tuminay nang tang buat vice president juga sing samla kharam sumatunor iwan yakma nang tayo secretary juga do kanina ukha juga dekat ke bah mantap iban pau ka jing sngo ba khawe oleh ba oleh lam terpang yang ikum kaseng samlat her ramsong ketenor ba ngilio ban yat syafrang ban belong dekat seminar akan dekat ke mantap ban rakhi kan mau kurang ya kasih khat jong rukrau jong kasdong ban kajat bendeu jongi di Reverend JJM Nichols Roy iba ijukat iba joy lani apusnong jongi ijukat sahab joy ka jumpu juga dekat seminar kalau ban pertu jadi kam bat kimati iba unu rukrau lale nak bentang kari bat kajat bendeu jongi kumtana kalian jongi kum kaseng sama kharam song ketenor ni bidang suha yakni barot nadungi research person Dr. S. Karsimli ibalong i retired judge district council court na kaliang jongi kung kaseng samla i yang sumubay kesa ya kamkami rajing nong lakway ka jongpi bandron kat ui na
kani ka por Ini kan peluang yang dari program bagi seluruh pemain Shibun yang jengkel rentak kejongi kejeng play por kejeng aiman sim kejongi pada kali ka por aso haban fadi ban ai kejengkren haga diga oh kong snow mana nu yu lay ba pelak na ba ni don lang ba pi len ka por ba usahab joy anon kham sutanan nang ya fan na sahab joy uday minister ba nun kong na hikasi kung gajibkan mau ini ya kepala khati da gubernur hagato kapur jong ka sarkar hai usaha joy agi por dalam election yang kita ke election campaign election nak mau ya kitin tiba uju keren bang om di pajak mungkin yes kam na jo taga de kuntin ke bawah kata NB keren election mentah bano mentah pola akan panen be usaha jo yes kam nala jo om kata uang lu lada hinjit yana ki anggap belaina belain hinjit yana dan kalau bagi lagi sing report on friend kita kira report election campaign mentah ngapain kum baca kam message sekali pakai chat pada view kecuri apa bantu yang kita kali kalau ngalamu mensensnya hatu dan donmu upapalan yang banyak upajoy lani usah joy amar kata message sekali pakai chat bereu khantam kesenam bangi dewan lele besar jika mau yang lo bawa pateng mati hamtam baka sarkar kadai ban aisuki ya kan ida singifman kajong upajoy naga benda ka jingkerku ya ka ri ya ka jai benrio baro mai kumle Ubishbun ya ka sing samna kai care dong sam katono iya ngene ka meeting ki buona ki kana school ibare ne ka ni Ram Krishna school ka pare ne mo shela but kerben ba ga jing keren khamtam jong i superintendent jong i metan na thai kya pusat na hakaba hakoi ka si sapoi ka ka age no ba ka lo khan hasna ka motivation ba fili ban ya ne shfa ba fin sei so way kumta Rio crowd na galing snom na galing kathan tao long Reverend JJ Nicholas Roy pan ngets kam shisha instantly ta galing ka jinga ki program tamang ka jing kersiu nget pa galing program kamdai tan man taus nam de kadai man laus nam kanang ba kalau ka training baga jinga mai phang ka jikai namata ki na sama belum kalawai ko ang atin pareng future jo ja penrio la jo por bagi om ba bunta ke age of globalization digi kani ko age of globalization also ko awan ru ha shela I bakadan kani ka company ko hera ni ho shela confederacy ki bagi khon kala fach ban ngai kani ka jingdan sa company ki bon ha jingkala kani area la pande ka development dari day kelapa day yang education ne la ande rajing jok kemarian ringingan ba kadu ke development ke development nang bat ke jimsen hang nang ta bayaram sakmat ni gani baca ka jingdan kam nang ta jong ka district council ni on ba ni ko bisap boro ni la joso ba teng ki beri on ba mata ko nang kam show ka district council bon hai ki baya kram kani comment halar kani subject matter khamtam shua badman election district council ndai pensai ni ba chu ba ka jingdon district council kamdei belum ta khamtam ni ki brio ki badai ki try muluk bagi ni sim khia bhai kani ka responsibility ju ni bagi mi saba bagi mi hakpor badai bathat election sa ka district council but kata kalau ka ek ka ba block ka balong dan kam bhai ni kung kajet penrio bagi tur bagi mi saprang bagi jir kita dinong di kaban
ibalong sisya untuk JJM ni Kolsroy. Koi hobi benar sudah ilang koi ke meeting bagi pelong batu di ran basnong badan hapo social badan sofu ki ben ai matai ki kuno bagi trekam kuno bagi niat ganes mat paladon kaan badan sukna bende bende tu ba boros kita ni dengan kam kanu kam bede baka sekarang kuno tadang hidup kam kanu kam bede bersorkan ni update segi subdivision dengan update segi deputy commissioner Ray dekat Cimara sama negaan kebangkitan pungka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 hakaba lalu bawan bala menteri kami negaan baru beliau di badan ladlong jom di Jakarta kita kila banwan rekod atau ke council jumi ibangila ai kata record of land title rights certificate kumjur dalam dia TV ba hako hima pakai kumjur hako hima jufi ini bagian kini ki dulen ke isu na kalian jom stong dalam jom ki dalam jom ka wahdadarship ki bagi khat ki dulen ikut sipenskan kini kum kanegaan bangakaran ne lai thu eka bat kalong ke jinjok namata ye ka council bakani ka por na suku pagasumu sisa ka jin kodor jom ka jin bat phang jom irreverent JJM no Kolsroy bakabain ilang pakan jangai hai kai bro banjai ni hadiah nang ismat bat ka jin don jom kani ka just council ka bakala hawan halor ka kendo siap kalong akyar ba namar ba ya upre ni ladam nan kendo siap shalom ni kawai ru ka fi kani kalong kawai ka jindan ke district council hak ini dipor kalau kala apa yang ke recommendation saya ke state next central government hak ibanta bakta ke jinha ke jat penriu kalau lu ke jingking ya ke state government halor ke ya state government bagi dorbar shnong ku ki ship dorbar ikur bakta dan ku mangala mat thang ne ni kom ba kun sama kilom kalawai jungri paninget ba kadi ka jing organize dengan program da kadi ka seng sama jumni ka shtong ni kadi bandan ka jing follow up kadi ka jiput dim ba nani smat ndai tam betulong ini program hak ini ka platform balong ta re kadi program di ban reach out sa school pair la bandai tan hak ni hapo leadership apa kadi ka leadership ndai sa ki wiwi ki jaga bantit jaga jing kodor jong Reverend JJM no Kolsroy Borong Shisha Klur Jungari Batu Brei Wei Wasempang Kibala ni Om Hagani Kam Pertai Benda Prophet Wei Jingai Badot Wun Iske Rei Daga Jingdon Ju Hakati Bipor Bala Bandan Benda Habat Frame Yega Section to the Constitution of India Belum Haujam Belum Hajutu Ku Rei Tangi Ki Khas Yaki District Council Ki Badan Hapo Megala Rei Wat Yaki District Council Ki Badan Hapo Iwe Ki State Ko Hapo Asa Ki Takan Ni Ai Kure Shibut Ki Kun Sama Ki Rangba Makhamtap Ka Seng Sama Ka Bala Organize Ni Program Kure Shibut Chairperson Bapalian dia gini ke Jingalang gini ke Por Nadu Presiden Sekretari bagi dekat jongka di balai snowha di wari lah menurut kata pi hak ini kesni ke bakapan bantu mau ya kesni yang ke bandung kosong jong Reverend JJM Kolsroy bat kajing tu jong kene kam jinge kenu lang jinge kene ke potong kumno bangin ya ikan mau yau nu riu krau hal kebakan ke snom shela kelas sen berulang riu krau om tangi kene ke snom Hanrei yang kami bekerja berunjungi para kue. Bat kata di Reverend JJM Kolsroy. Pingat tip bahama pitip kam bahama pi nak dikatakan nak jingde balik Pak Joy. Hanrei wala kata lu bersyukur berkemau dia. Balakai Reverend JJM Kolsroy akan kat artrik jom bulan Jun. Kat raspa proposal. Hash no mau siawai hangni buat syalah. Abang yang kedua nak keli hangno kadang tak kesno mau siawai. Letro kini kiloran ba ki om ba kini kesno kaum show. Namara ka por ko kini jumai ba usuan. Hakasnem khat praspa kena kunyo. Kini kesno kala sya pendu no jumai bon jo maria. Te rei
Wat la ke shnong ka tu. Dari kanam ban ka burom ka jogi ka ilale. Kam shamdu hagal kisni mamanta. Maka banam ko ba joy umne Kristen. Ka family jogi kamde ka ba Kristen pa. Ide la kanyam kasih. Uderu kasih ba uderu na kaseng kasih. Bapaka Henry ke ai ka bala ja ka bala pakhati ka lo. Ba hakas nem haka khat antare jong na jun khat raspak kana kumyo. Para paling jogi ken mau let's say lama ki jing tho jing ta. Lawan ku jumai ba pe jur ba haka ni katan. Baru koi kilung kila tua badan kiwa kibala duno bat kilai kalano kalantia jokaum kamne shu na kajo kawan ke jingkala ha ka bor ke jingtrai ke jong ne jumai kala penolong yeu berperkah yakini ki jingja wei to ble washisha lala don ble washisha uyo i kene ka bor ka bakrao kumot udon shisha to ble washisha bakrao balapan baki ke bor jong mariam bani ki jingja barokai hato une ble joki Hindu ne ble joki Musliman ne ble joki Kristen ubu eta ka jingkali pi kata ka jingkali kadang trai ka jingkem ka jomo ban wat ke ble washisha bat ngalong pergi ban nado kata kapor ulas dan ban wat ke ble washisha uliwe kata kapor padai politician padai unong senge ka balang Henry udan datang unong plue kum balong api ki kena skul pada hakan ke jaga ka pemerintah nado kapor ka balong plue ka entrance lalu ke matrik wala wati ublay washisha ay to ublay washisha ubay jono atau ubay joki Hindu joki Muslim ni joki Kristen lalu ke ublay jono wala sedang banwa yang to ublay washisha ha kowe kami jong ublay nomor kasnem khat pras pak na kupra Anak mematai ku isya hukum kumit sasri benen. Anak bawa kumit isya benen. Uyo iyo bunai. Uyo iyo kikrot. Bat laang. Tu eke uni bala penongi kini eke baraka. Ubu ujin keli. Mana batai bunai. Hak permit wajib syah. Mana bahawa kikro krep asai penan hakas mi kebakoi pura jom bunai nomor bahawa yakini ke baru batu lobo jingkeli halade kumno nan syamyo mana bahawa yakini ke baru pai dai bandan mulai bat kumno nan syamyo tau mulai Hakat kapor, ini iklan lawan palat cengselia. Nama itu iklan Muslim, ulung bominan bah, baterai sama kijing pulih, baru pulih usah adu dalam palat ke cengselia. Kau adu siapa je, apa je mesti. Anda ulah boleh tak kijing keli, ulah tahu ini, ke berapa. Batkuno ngan syamiu. Kita kami ini kajik syai kalawan baru leosno kajik keren nabar kabaam ublay ubasisya ulang utang uba ikipi bat utang uba ikipi ulang utang uba syahiton namar jumpi kawan kata kajik syai hakamat siya itu leosno kasut keren nabar ublay ubasisya ulang utang uba ikipi bat utang uba ikipi ulang utang uba syahiton namar jumpi utakin uday ublay wasisya
joy ila padiang ni Jisu ake jiki ke pat nadu kata kami hadir walau bo jikle kemacam mulai yang ma yang Jisu ake jiki ke ulang padiang ni pat anda wala nasional hama uyo ban kami sesuai mana uyo i kiklo benai ubo biang kawan ke jingkeli hau to boleh bersisya pat malu malas tahu yaki bat kata kami kawan ke jisya ke surkran ke pakaran hau ngan ripin biang marka di kalau mabaran kamu kata-kata ublai bersisya ulang tahu ba ijepi baru tahu ba ijepi ulang tahu ba syak hitau nama jompi yakini kalau siapa yang jing talk ke jompi kami ai ke jing talk siapa sih pi iba joy wat laila pediang yang Jisu dalam Kristen karena im juga bandai aku itu 4% kita kisah kesih dalam khatim dan keram Krishna mission kita laju invite kita nak ke kuasa supaya bandai ban keren abaran kilo function bertetap di kene kowe lain lain apa nak bejaga im klep pada tu bawa syam yo Jisu belum boleh posisi, ubah itu. Komponis kejadian. Hai mai si bon kejadian dikai kejadian senang tu, abu mulai jadi tu kita, henry harga jadi lewat kejadian komponis. Henry harga por kebabu udah lewat berbule syakal kata, ulah IT hati ni kiri ramah, kibadal apa apa selong atau kapor bandar pun bandar berkam berbule. Kumta la ordain yo bajoy kum pastor kapalang ke jomle dahal to pastor bawan na po Bengal Brarakan ki la ordain yo la pastor Henry hakapon lo pastor pray ke kam ke jomle kawan pat ke jingkhat ban involved hakap politics hakapor jompa joy itu kapor buat kadang ke India kadang hakapor jompa jik sosial British. Hai ni hakapor kasor hakap state Assam tama hata kapor kadang ke British Assam kemudian baru hai ke India bentuk ke video jogi ilang hakapor ke jik sosial jom kasor ke England British ada kapor. Kunta barong pastor Rolong mereka kam ke jomblay Henry latung yang ke minister hapa juga sarkar British Assam harta kapor dan to ka kisujit su appoint ki ndai banong election parliamentar la su appoint kum ta latung na baro ka kijenya na muslim alam Hindu alam Buddhist alam Jain alam na baru kau kejadian alam berpersen kata kesakar Assam agak British karena nak yang Kristen pada kumta kejing terwa kawan hebat jual ba unshim yang kali kekam banlong kum minister haka sarkar Assam haka por jumka British haka